mbere ya kamiti ya bunge ĩgiĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩũngania mawoni ma mũingĩ. Not act on it. If it's a chief who did what or did not do what, we will not spare them. Cheke. In fact, bidua hii kitu. We suspect yes, the junior officers umeweka stori mbaya could not have acted with this kind of impunity without the protection and support of officers high rank in authority. As I said, Chair, the reason we did the transfers in Kilifi County was not a disciplinary measure. It was to give the perception of impartiality. In the coming days, or at most weeks, we will start the disciplinary process on the people who, by investigation and evidence, would have been found to have contributed in a way to this kind of thing happening without reports being made. Now, my own view is that this should be done lawfully. And I know, I can see where, Chairman, you're coming from, because we are all citizens of this country. Our problem as a society, we like seeing things happen that day so that the emotions can go down. We have arrested this, we have done this. But then we have also a challenge as a country. Because of the lack of long-term perspective, collectively as a country, I'm not blaming any particular person or institution, we don't end up tidying up the mess in many cases. So we will, to answer your question, we will interdict all officers whose action or inaction is related to the Shakahola massacre, all of them, and not just junior officers, all officers. Other than interdiction, we will have them prosecuted, those where we can establish cases that can be prosecuted in court. Beyond that, the Commission of Inquiry that was established by His Excellency the President will help us at least bring into focus, because that Commission of Inquiry is focused on Shakahola. And you know, prosecutions have their own lapses, and you know, but the Commission of Inquiry on an incident like this goes in depth, looks at the facts, looks at the law, looks at administrative issues. So that report eventually will help us even net those that we cannot net during the current investigations, which are focusing actually on the perpetrators, the criminal perpetrators more, for purposes of, you know, because we cannot deal with everything at the same time. So yes, we'll interdict all those that needs to be interdicted. 2, we will prosecute those that meet the threshold for prosecution, but there will also be accountability through the Commission of Inquiry's recommendation, which we will implement to the letter. I can give a commitment on behalf of the government that the recommendations of all the institutions established around Shakahola, including the task force, including this committee, we will implement all the recommendations. Because I believe, therefore, there will be recommendations for making our country better. So we will do that in the coming days and weeks. But those transfers were an immediate thing. We had not even begun the investigations. We just said, before we even start the investigations, can everybody first who was around step out, so that, you know, you cannot be helping us with investigations when you are there. But that was not a disciplinary action yet. We are coming to that. Then, by the distinguished Senator of Migori,
has asked about, other crimes. There are so many crimes. We have 10, 15 various crimes which have been committed there. But because investigations are ongoing, I don't want to provide material for Defense Counsel. As Minister for Security, the best I can do is to assist the prosecutors to nail the culprits, because the prosecutors are representing the public of Kenya. They prosecute on behalf of the public. So because of that bias, I do not want to prepare Defense Counsel in advance. Gagucoka mwera mwirori mwende ucio ni minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ari mbere ya kamiti iria irathuthuria ikuo cia Shakahola na riboti yo ndakwambiriria nayo nigukorwo ngikunengereria ndagika itari kuraya gagucoka mwera ni undu wa uguo. No tukiamba guthie na mbere ni ati muingi Matuura-ini ngurani gicigo-ini kia ubunge kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua ni matariirie mwihoko wao wa kugia na mai thutha wa mubunge wao George Gachagua kwamurwo thiini wa kamiti ya bunge igie mai. Aikari maugite mari na mwihoko ati mathina maria makoretwo mamagomeire ma wagi wa mai ma kunywa ona ma kurima ni megukorwo magikinya muthia. Tunyitane na mwandiki witu Francis Wawira uri uri mugicigo-ini kia ubunge kia Ndaragwa atutaririe makiria akiaraniria na ikaria mwena ucio ndomwe na atongoria matiganite. Wawira ikoni urajigua? Thengio muno Njoroge wa Kimani ndirakwamukira wega imwe kwa imwe kuma guku Ndaragwa no togo wagikorwo gitarĩria ni ati ni magicigo giki ni gikoragwo gikiri na thina muno wa mai undu uria ukoretwo ugitanga muingi wa mwena uyu na njira nene na kumana na uguo makoretwo magikiaritana kuri thirikari nigetha makorwo magiteithĩrĩrio na mai na kumana na undu ucio nikio ona mubunge wa guku gicigo-ini giki arikitie gukorwo akiamurwo thiini wa kamiti ya bunge igi uramati wa mai undu uria uroneka riu kurehe mweneni wa muingi wa guku gukorwo makigia mai na njira nene ndia tukorwo tukinyitana na mubunge uyu haha ihi akorwo agitutariria ni mibango iriku mabangite gutigirira ati ni makorwo makihe mai muingi. George Gachagua MP wa Ndaragwa ndenda kuoya mweke uyu andu a Ndaragwa maraheire ndimatongorie na kunina mathina ma mai mara makoretwo kuo. Ndaragwa ni koretwo na thina muno na Ndaragwa ni kuri kundu kumu muno ndirecirie jethe demu ciganona tucidisilt na tweje borehole ciganona na mubango-ini wakwa ni kuri iria ndenda kwanjia nacio nyone at least andu ni maragia mai na mahiu ni marona mai kuma boyo ni kwanza kundu kumu muno ni ndageria jethe ni hau mai mangiethwo nigetha at least andu matige guthia kuraihu gwetha mai ni ndera ku disilt demu ta igiri kundu gwitagwo ya muguruki iyo ni ngume disilt ni hari handu kanyagia ndironire hena thina muno na ho ndenda tweje mai na andu ni twathire ho na tukiaraniria na ngiona ni wega muno andu acio marathi kuraihu muno ndimacimbire demu nigetha magoka hau handu ha guthia kuraihu na aria makota kugucia tumai twa irrigation hana haria ni within the next 1 month or so ni ndiratwara machini kuo to disilt teo ya muguruki ni kuri yo itagwo ngufa na kuria Karamton na kuno kumu muno wakorwo ni ta Simbara iyo demu igienjwo wega nginya andu no mairigate nayo na thirikari ndi mitwarithitie biu na turanyitanira wega muno na ndirateithio ni Rigathi DP witu na ni araigua mateta maitu thina urari kuo ni ngwenda ngerie ikinya riria ngwika nigetha at least tunyihanyihie mathina maya andu aitu atumia aitu aciari aitu ni marite thina muno ni mai na hihi mai mokari ukwenda andu ameki ate namo haria Ngai agututeithia to disilt ni nguhoya muno mundu ngata kugucia mai ageka household irrigation tondu tucoka tweje nginya tutemtwa tweja gutwa household to pans no ici cia colonial reke tu irio tatufoga kana ki andu makahota kwirimira
niga tuteithie ginya nutrition value ya kiria ya irio citu. Thengi makiria no tukore tukiarania na muthuri uyu ihi we wita muikari wa Ndaragwa no ukorwo gitutariria thina wa mai uria muhinyiriirie na thutha wa thina ucio ukorwo kimuhinyiriria mwina mwihoko riku wa gutigirira ati ni mwateithika. Ithuĩ twĩ ta aikari a Ndaragwa nĩ tũkoretwo twĩna thĩna mũnene mũno wa maĩ, tondũ ithuĩ kuma rĩrĩa twaciarirwo maĩ tũgĩraga kũndũ kũraihu mũno mũno mũno. Nĩ tũracokeria mũmbunge witũ ngatho Honorable George Gachagua tondũ nĩ tũkuhĩrĩirie agatuĩka witũ wa hakuhĩ, nĩ tũrahota kũmwĩra mathĩna maitũ na tũkamwĩra ũrĩa tũrenda. Thaa ici mũbango ũrĩa naguo haitũ nĩ tũmũnyitĩrĩre na mahoya kaundu angĩenda gũteithio tũmũteithĩrĩrie ahota gũtũderithĩra na nĩtũgũcokia ngatho. Thengio makiria Njoroge no agĩkorwo kĩigua mũmbunge hamwe na aikari makiuga makĩrĩ na mwĩhoko mũnene wa gũkorwo atĩ nĩ magũteithĩka na maĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ magũkorwo makĩrĩma hamwe na maĩ ma kũnyua, kuona makoretwo magĩthiĩ kũgĩra maĩ kũraihu na mĩciĩ yao nĩ ũndũ wa mahinda. Njoroge reke nyambe njokie mwarokorwo mwena wa studio kuma gũkũ Ndaragwa thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua handũ-inĩ ya Kameme TV. Niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira kũrĩwe studio. Thengio muno Francis Mwangi wa Wawira nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na ningĩ nĩ ũndũ mwega mũno gũtigĩrĩra gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kĩmwe gĩa icigo iria cikoragwo cirĩ nyũmũ mũno gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ gĩgũteithĩka na ndemu icio igũkorwo ikĩenjwo ũndũ ũmwe na ndobori nĩguo gũteithia mũingĩ wa mwena ũcio. Kuma Nyandarua ĩmwe kwa ĩmwe tũhungure nginya kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ atanyĩtwo kũhingũra monanio ma kĩwonjoria marĩa megũkorwo magĩtabanio kaunti-inĩ ya Embu, taũni-inĩ ya Embu kwa ihinda rĩa thikũ 6 ciũkĩte. Monanio maya matanyĩtwo kwarahũra biacara nini o rĩrĩ tũthiĩte gũkũngũĩra thigũkũ ya Madaraka. Tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Dennis Fundi ũrĩa ũrĩ mwena ũcio atũtarĩrie nginyanagia hihi na rĩu nĩ maũndũ ta marĩkũ maharĩrĩirio thĩinĩ wa monanio maya. Njoroge kabindari gaka nĩ thĩinĩ wa kĩgwanja kĩa University ya Embu kũrĩa monania ma mĩthenya 5 ma biacara marathiĩ na mbere kabindari gaka na marĩa maraikia kũvingũrwo nĩ President William Ruto mathaa manini mavĩtũkĩte na mbuge President Ruto agĩkinyia vanu ekinya na mũnini wa Rigathi Gachagua vamwe na Minister wa maũndũ megiĩ athoithaiti na biacara nini nĩke Simon Chilegui na vamwe na mwanasheria mũnene wa Kenya nĩke JB Muturi vamwe ũndũ ũmwe na gavana kaunti ya Embu na wambunge 5 arĩa marĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno vamwe na atongoria ingĩ angathie igũrũ a thirikari yake na mbuge monania mama mathondeketwo nĩguo gũtigĩrĩra na muoroto wa mambura ma Madaraka marĩa megũkũ thĩinĩ wa kaunti Embu marĩa maratigĩrĩra nĩ gũkũria biacara nini na cia gatagatĩ na koguo mbuge thĩinĩ wa monania mama tũguorona andũ nĩ meyumĩrĩte na njĩra nene avanu kuonania andũ marendia ciondo mwena ũyũ wengine mũndũ arathondeka iratũ ciake na makĩria moguo mbuge andũ 350 nĩ mekinyĩtie na mekinyĩtie ava nĩguo kuona kana makuona meke ũrĩa mangĩvota gũkũria biacara ciao. Ĩkĩririkana gwa kavindarĩ gaka vonge itiganĩte cia thirikari nĩ ivotete gwĩkinya itongoretwo nĩ vonge cia mĩkovo, vonge cia ũrĩmi na makĩria moguo vamwe na nginya vonge cia andũ kĩũmbe cia kũveca na mĩkovo na ũndũ ũmwe na makambuni magũteithia arĩmi kũthondeka kũgĩa macini cia kuongerera ũgũri maũndũ marĩa mareka matũra-inĩ na koguo nĩ kũmbĩtĩkĩrwo ngũrengeranĩria na andũ egano na ava arĩa mekinyĩtie ava kũveca na kuonania maũndũ marĩa mareka na rĩngĩ twambĩrĩrĩte na marĩtwa maku nĩ maũndũ marĩkũ ũratanya gũtetheka namo ũmũthĩ na kana nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩenda kũigua President William Ruto agĩkwĩra ũmũthĩ ũhoro wĩgiĩ gũkũria biacara yaku? Ũmũthĩ kwĩ maũndũ megana ũna tũngĩenda kwegua mbetagwa mwarimũ wa kĩndũ kũndutaga na kampuni ya Clio Nature ĩthondekaga thamuni cia iria rĩa mbũri kaũndũ karĩa mũno tũngĩenda kwegua nĩ maũndũ ma ũgoti tondũ ta kampuni ĩno nini tũke Surprise Supermarket na andũ acio engĩ tũrĩvagwa na mĩthenya 90 no wavende twa supply no anginya tũkarĩva ũgoti wa VAT mbere ya na tũrĩwe mbia icio koguo nĩ constrainaga working capital mũno na rĩngĩ ngũrengeranĩria na rĩngĩ ĩkĩririkanagwa nĩ kwĩna mbirũ ĩno ĩrauka ya maũndũ megiĩ kuongerera magoti maũndũ maku nĩ marĩkũ? Maũndũ makwa nĩ tũtegũrĩre nĩ kuongererwa ũgoti mũndĩku mũno tondũ maũndũ ũrĩa bana wa rĩu biacara ciothe nĩ tight na mbeca itikwo kĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ
facilitate na ku encourage andu kumarute biashara wega niguo magote ru kwana ru ogoti ucio nwega mwana ngorangeranira mwikari wingi ko ikinyite guku itauri kuna ringi mawari maku ni mari kugereringi mwana ni mama biashara Halitwa ni Boniface Mwangi, principal wa Embu College. Embu College ni shukuru uthomithagia engineering courses, hospitality courses, tertiary institution. Na tukite guko kuona ni ya ikothi iria turathomithia cia moko kothi cia biashara na nikio twikinyetie guku thiini wa exposition ino ya business na ringi aneturonire private university maraverwe help mumwita korejisika mwina mwamani mariko kuona maraikirwe nja twita private colleges ondoria tungioria president witu turonire ni maracenjirie structure ya kuheana help loans na capitation hari tertiary colleges na turona private universities ni maraheirwo bia cia help na arutwo aitu ni tondu arutwo aitu maumite from very local villages kundu gutari na bia ni maumite from hustler families na arutwo acio ni ona matireti ya capitation mareti ya beca cia help uguo turenda thirikari consider private colleges kuheana bia cia help nwega muno ngurenge guceria guku kionaga maundu maria maronekana gukara mai mainditu guku ni avuri biashara nini na nwega ngurengi uga president William Ruto amavana kurakerekera kuria thibitari nene ya Embu level 5 kuria gukorwa kivinguria wandi tiganite kucia cia ciari na wandu mona cia kurera ciana na makiro mugo kumavuna kurakigirire thigari ya muthingi thini wa thoko ya Embu na kumavuna kurakithia kivinguria kuvinguria nyumba waki wa nyumba cia mbei vasirire iria wandikwa ni thirikari na nwega ngurengi tariria ati muthenya wa rucio minister munene guku bururirie nike Musalia Mudavadi agakorwa munene wa gitwe thino mambura mama guku muthenya wa Jumapili gukorwa kwina mavoya megie monania mama biashara na guo muthenya wa Jumatatu nake mwikariri wa baratha ya magavana nike Anne Waiguru no gavana wa county ya Kirinyaga agakorwa kinyiti guku kugirithia na mbere mambura mama guku muthenya wa tariki 30 nake Rigathi Gachagua ni munini wa president agikorwa mavinga mambura mama na kuguo ni mambura mathondeketwo na gutigirira ndu othe matuika akwigwi mugambo ona tuika gwikwa na makiria thini wa vuri biashara kwina keniro na bakenda kumbaribia ringi twambiritie na reto yaku ni maundu mariku uregwo mange ungenda gukora magicenjo thini wa biashara yaku niguo vote kurwa kigasira twambiritie na maritu gororiti kamera ni wega thank you very much ndiringienda kuga ni ati hari urimi fertilizer ni kindu kia hinya muno na riu andu aria othe maragia horo wa fertilizer ona thirikari hito na mundu wothe aragia horo wa fertilizer iria inorganic iria chemically made na yo ri niyo part yayo tumite ginya tiri witu korwo tari mwega uria riu uria tura complain tari mwega so goria maybe kiria ingienda gicenjie ni tugerie also ku adopt organic fertilizers tondu icio no twithondekere guku cheaply and in a local way tari ko nta butu gathondeka guku ko Nairobi tugathondeka ko nkia butu gathondeka on the local level undu igukore guteithia arimi wega na ringi maundu magoti mara kuvutia atia maundu macio ni matuhutia muno tondu riu cost ya fertilizer ni thiite iguru muno na riu ri murimi angikorwo ndari na bia we mwenyewe gutire hindi angihota gukorwo aki to provide na ona kugura fertilizer yo yitu njega turamenya njega iyo niyo effect ira nene muno tondu murimi ndari na mbeca mwenyewe mauni mawani mandu aria mekinyete gukuma monanire mama biashara toguro na tuni andu wengi na kugo ne tukora tugikara guka kana tukemba magama ngo kwigwa uria president William Ruto gukora kiari ovoro wigi gutethia biashara nini kubota gukora na undu umwe na minister mundu megi the right ni ke Simon Chilagui kuma guko county ya Embu ni rasokia mo kwe Jerome Thegio muno Dennis Food ni undu wa riboti iyo ni monanio maria maragithie na mbere kuria mwena wa Embu mugaru na uria thiguku cia gibururi irakunguyagirwo hau kabere kimera giki thiguku cia gibururi irakunguyirwo thiini wa kiumia kimwe niguo gutigirira naguo maundu matiganite ni maheo mweke na kimera giki kia madaraka ni biashara nini hetwo mweke kuria mwena wa Embu kuria igongona riria kore gikihingurwo ni president Ndagitari William Ruto ndagika citari nyingi hetuku kuma Embu tuthie nginya Kirisho kuria
maabitha a borithi kaunti-inĩ ya Kericho no marathiĩ na mbere na mĩhang'o ya gwethana na andũ arĩa makoretwo magĩkuruhania na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio kaunti-inĩ cia Kericho na Bomet kũregana na ũhũthĩri wa macini cia gũtua macani. Tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Rahabu ũrĩa mwena wa Kericho atũtarĩrie nginyagia rĩu hihi kũrĩ andũ maikĩtio ngono. Rahabu, angĩkorwo nĩ ũranjigua? Kwa ihinda rĩrĩ ndeja wa ofici nene cia kambuni ya Ekatera mwena wa Brook, na nokuo kũrĩa kũrarĩ na mĩrũrũngano mĩnene ĩrĩa ĩratabanĩtio nĩ youth makĩlalamika nĩ tondũ matirahota gũkorwo makĩandĩkwo wĩra nĩ kambuni ici cia kĩmabũrũri cia gũtua cai, na ũgitĩri nĩ ũhotete kũigwo na njĩra nene mũno, na hihi kũngĩkorwo mũhũri wakwa wa mbica nĩ agũkuonia aya nĩ agitĩri thĩinĩ wa nja wa ofici ya Ekatera, no hamwe na thĩinĩ wa ofici icio makoretwo makĩiga ũgitĩri kuma mũthenya wa Jumatatũ, kuma rĩrĩa mĩrũrũngano ĩyo yanjĩrĩirie na nginya ihinda rĩrĩ ũgitĩri no ũhotete kũigwo. Mũthenya wa ira nĩ tũrahotire kuona regional commander wa gĩcigo kĩa Rift Valley Dagitari Abdi Hassan nĩ arokire na arahota kuga atĩ andũ arĩa maratongoragia mĩbango ya mĩrũrũngano ĩno nĩ makũhota kũnyitwo, na gũkinyĩria ira hwaĩ-inĩ andũ 103 nĩ marahotire kũnyitwo ira hwaĩ-inĩ gũkinyĩria thaa 1 cia hwaĩ-inĩ, na oro hamwe na bikibiki 84 nĩ cirahotire kũnyitwo mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩno ĩkoretwo ĩgĩtabanio mwena ũyũ. No gũkinyĩria rĩu thayũ nĩ ũhotete gũcoka mwena ũyũ wa Brook na mwena wa Capsals na matũra marĩa marigicĩirie area ĩno marĩa marakoretwo matarĩ na thayũ nĩ tondũ wa mĩrũrũngano ĩyo. No kwa ihinda rĩrĩ ũgitĩri nĩ ũhotete gũcoka na thayũ ũgahota gũcoka, na mbere-inĩ nĩ tũkũhotete kwaria na county commander wa gĩcigo gĩkĩ na atwĩra gũkinyĩria rĩu nginya arĩa maraiyaga macani mĩgũnda ĩyo ya macani yuthi arĩa marahotaga kũingĩra mĩgũnda ya macani mathaa ma ũtukũ na kũiya macani nĩ mahotete gũkorwo makĩnyitwo, na koguo mĩgũnda ĩyo ya macani kana mĩgũnda ya kĩmabũrũri ya macani kana kambuni iria nene cia macani mwena ũyũ cina ũgitĩri gũkinyĩria rĩu, na gũtirĩ yuthi marahota gũkorwo makĩiya macani mĩena ĩyo. No kwa ihinda rĩrĩ nĩ gũkorwo tũkĩona rigi ũrĩa maũndũ magũkorwo makĩgariũra mũthenya wa ũmũthĩ na mũthenya wa rũciũ, na hihi tuone ũrĩa maũndũ magũkorwo magĩthiĩ. Thengiũ mũno. Ũcio nĩ mwandĩki witũ Rahabu arĩ kaunti-inĩ ya Kericho kũrĩa aragĩtũtarĩria mabirigiceni ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ maabitha a borithi ya gwethana na andũ arĩa makoretwo magĩcũngĩrĩra mĩrũrũngano ya kũregana na ũhoro wa ũhũthĩri wa macini cia gũtua macani, makiuga atĩ nĩ iramaima mĩeke ya mawĩra. Na riboti ĩyo nĩyo tũkwamba gũikĩria nayo hanini, ndũgathiĩ kũraya mwĩroreri mwende, nĩ ndĩracokereria andĩki aitũ kuma icigo ingĩ ngũrani marĩ o cemba metereire gũkũnengereria marĩa marahanĩka kũrĩa marĩ. Urerorera Kameme TV. Synagogue of Hope Church Kasarani nĩ marakomenyithia atĩ o mũthenya wa Sunday nĩ marĩkoragwo na ibada thĩinĩ wa Kameme TV kuma thaa 4 rũcinĩ o nginya thaa 5, na service ĩyo ĩngĩ ĩgacokerwo thaa 9 nginya thaa 10. Ibada ĩrĩtongoragio nĩ Apostle Teresia Jenga. Nyitanĩra na kanitha wa Synagogue of Hope Kasarani wĩgwa kũmũciĩ kũhĩtũkĩra Kameme TV o mũthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 4 rũcinĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩria. Maithori o hamwe na ihoru ikagomya family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mama simjui. Maithori marĩ na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Ndasa huyo ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister.
Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you bro. Nyitanira na ndagitari wa njanjo ya muturire Mani Nyari. Ivyo mawira maya no Ngai uthuteithagia na agatuika maundu mega. Ukiagira ukwagira muno. O muthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rucini nginyagia thaa 3 cia rucini guku gwa Kameme TV, mutegi wa ruriri. Mwirori mwendio ringi ngakunyita ugeni tuthie na mbere na maria matigarite na mwihumbire mwega ni umwe wa maundu maria matumaga mundu etikirike muingi-ini na kuona uria matuku marathie noguo utumi wa nguo urathie ugicenjagia niguo gutwarana na mahinda na unduire. Mwandiki witu kuma kaunti ya Mombasa Ndegwa wa Gathungu kuma kaunti ya Mombasa ni araraniria na ataramu aria maiyukitie wira wa guthondeka nguo iria iratwarana na mahinda mwena wa gicua-ini. Ndegwa agekorwo ni uranjigua no tutaririe mwena wa gicua-ini ni kumwe gwa kuria ukoragwo no rugari muingi muno. Hihi iratumwo cikarite atia? Thegio muno wiko studio ugathi na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombasa. Na taugo wa gweta ni ati oria mahinda ma miaka irathi noguo maundu mathia macenjetie ari mitugo mithiire o hamwe na mikire ya maundu na undu umwe utatigitwo na thutha oria miaka irathi ni ati ni mihumbire ya maundu thiini wa muingi tukiririkana ati guku bururi-ini andu kahinda-ini gaka ni maroneka gukorwo mahimbiirie gwikirira muno makiria kwihumba nguo cia ire na riri wa Afrika kana ire na riri wa unduire wa guku Afrika na Kenya. Undu uria riu uroneka ukoretwo ucenjetie muno maitho-ini ma muingi na ta ugoro na gicicio-ini giaku ni ati ici ni nguo itumitwo na kiria twitaga kitenge kana vitenge iria nyingi kahinda-ini gaka ikoragwo igikuruhanio na Kenya o hamwe na Afrika. Na nitu ikinya ritu ria muthenya wa umuthi ni ati ni turenda kumenya hihi ni ki gicenjetie andu mathiete na mbere na kuhimbiria mikirire ino niki na ni turaraniria na ataramu a utumi wa nguo ici niguo hihi makorwo magituhithuriria thiri na hingi na ringi mionere ya maundu wege maine na mihumbire ino. Na mgwenda wambiririe na maritwa na hihi utwire hihi niki gicenjetie thiini wa mikirire ya nguo tukiririkana ati andu ni maroneka mathiete na mbere kuhimbiria mikirire ya unduire wa Afrika na imwe ya Kenya. Jetagwo Joseph Ogola Otieno kuma ha Mombasa. Tumaga nguo ici cia gitenge menya tha ici thuko ici maundu ni macenjia. Andu ni mendete nguo ici cia gitenge, nguo cia cotton sana nigo maraikira guku nigetha na turona ne wega uguo tondu turona wira ithui ta youth turona wira na tutirakora tukosi kitu ya kufanya kama mayouth wa Mombasa. Na pengine nikikuuliza tu watu wengi haswa vijana wamekumbatia sana mavazi haya ya kitenge. Ukiona kwenda katika maharusi, katika sherehe fulani, wengi wao wametupa ile dhana ya kuvaa suti. Pengine ni nini imefanya watu waanguke katika upande huu wa kuvaa vitenge? Wajua vitenge na African ni comfortability, kuwa comfortable. Unakuwa comfortable on a shirt, unakuwa comfortable on a linen. Hasa na weather yetu Mombasa, wajua kuvaa suti unakuwa na uzito na maana kwa sababu ya joto nini. Ndio maana wetu hapa na wengi pia wamebadilika na sisi wenyewe pia tunajivunia kwa Afrika. Ndio maana wengi, maana wajua African na hizi vitenge ni vazi zetu kama sisi wa Afrika. Ndio maana unaona wengi wetu wamekubali mitindo yetu ya Kiafrika na kunaivaa. Tunashukuru kwa hayo, maana wanatuchangia sisi kama vijana kupata kazi na watu wanavaa vitu unique kwenye maharusi, kwenye occasion na tunafurahia kwa yote. Serikali ya Kenya imekuwa katika mstari wa mbele
kuhimiza Wakenya wanunue bidhaa ambazo zinatengenezwa hapa Kenya. Pengine hili jambo limewasaidia katika biashara zenu, na pengine wito wako kwa aidha kama serikali za county na kampuni za watu kibinafsi, pengine kuna haja ya kuembrace ama kukumbatia mitindo ya Kiafrika na ya Kikenya. Tunashukuru sana kwa serikali kwa hiyo hoja yao, maana siku hizi kila Ijumaa wengi wanakuja wanashonesha shati za Kiafrican, tuna blend kidogo na bit of patch ya kitenge, na tumeona hasa hata hapo nyuma wakati wa campaign wengi wao walikuwa wanavaa hizi vitenge, so imetupatia kazi, sisi tumepata kazi, ajira. Mmoja wao mimi niliweza kumshonea hata governor shati yake aliyovaa, tukai match na bit of kishutu ambayo ni ya kitamaduni ya Mijikenda. So kwa hiyo tunashukuru, maana unaona kama serikali inaingilia inapatia uwezo pia watu wengine kuweza kuikuza. Sasa inakuwa rahisi kwa sisi wote kuikuza na kuinuka kama hizo, kwa maana hiyo ni njia nyingine ya kutupatia ajira. Naam, na pengine tukimalizia na uwe mfupi wa maneno, pengine tumeona vijana wengi wakilia hakuna kazi. Pengine na hii ni kazi ambazo unaenda kusoma kushona nguo. Pengine wito wako kwa vijana? Kazi iko. Maana unajua kwenye nguo, kwenye vazi ni watu wengi sana wanavaa nguo. Na wengi hii population ya watu, maana nguo ni kama basic need. Na wengi wa watu wanahitaji nguo. So wakija hapa kuna opportunity nyingi na kuna market ni kubwa, as long as uko na idea na uko na different thing yenye unataka kutengenezea mtu ambayo itamridhisha, kazi ipo. Na nawahimiza sana vijana wenzangu, kujeni tufanye kazi ya kushona. Na pengine tukimalizia, pengine changamoto ni zipi kama washonaji nguo na haswa hizi vitenge? Changamoto tunapata ni nyingi, na kwa kila kazi kweli kuna changamoto. Kwa changamoto iko kwenye uwezo wa maybe kama kupata hela, kupata kazi, maybe kazi ni kubwa na uwezo wake hauwezi, sasa unataka support ya kuipata. Fabric zingine maybe unataka kwenda kutafuta nje, kwa sababu kabla uanze you have to have income ya kuweza kugrow, ya kuweza kuinuka nayo na uweze kufanya nayo kazi. Kwa sababu ni chache, lakini tunapambana na hiyo hali. Naam. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ucio ni uge wa mutaaramu wa gutuma nguo cia Kiafrika kana cia guku bururi-ini iria twitaga muno vitenge. Na korwo muhuri mbica no wakuonia ni ati ni kuri na nguo thaka iria itumitwo na iria iretikirika thiini wa maitho ma mbeu njithi. Ugicuthiriria nguo teno, ino ni nguo irugamitie na ni nguo iretikirika nginya kuri mbeu njithi guku bururi-ini, tukiririkana ati miaka yana hau kabere ungiagweteire mundu mwithi ati ni egwikira nguo ya gitenge no kurega aregaga. No kahinda-ini gaka ni undu wa gukorwo na design kana miumbire itiganite rire tirikirika thiini wa matuka kana thiini wa maitho mandu, undu uyu gakorwo ukihimbirio muno. Na haha ni ndona customer umwe ugukite na ni arikia guthima nguo yake. Hihi korwo no ujitikirie ndagika imwe ngoro hihi ngimuria, ni maona umekuja umevaa nguo, pengine sherehe ni gani na ni kwa nini ulichagua hii? Taanza kwa majina. Kiangalia pale. Okay, kwa majina naitwa Isaac Kimathi na mimi ni mkaaji wa Mombasa, na zaidi ya yote mimi ni customer wa hapa. Nguo zangu wanashona mahali hapa. Kuna swali umeanza ukaniuliza ni kwa nini ama hii nguo ni ya sherehe gani? Kesho tuna harusi pale Bamburi, ndugu yetu anaoa, na tukiangalia hapo nyuma tulikuwa tuna masuti. Kama mimi mwenyewe kitambo nilikuwa napenda suti. Manake kutoka kitambo mimi nimekuwa nikitamani kuwa mhubiri. Na nilikuwa kila mara nikienda kushona na shona suti. Na nilikuwa napendelea kuona vile wale baba zetu wa kiroho na hata baba zetu wazazi wenyewe kutoka kitambo walikuwa wanavaa masuti. Lakini ukija kama hapo Mombasa hayo magwanda inakuwa uwezi kulingana na hata weather ya hapa. But now ukija kwa hizi sasa hii ukivaa unasikia uko sawa mahali popote, inakutokelezea pia kama kijana. Zaidi ya yote ukiangalia ni availability yake ni rahisi, unapata kila mahali. Lakini masuti ukiangalia vile vitambaa mara vya kitambo vingine hata uwezi pata mahali. Mara utaangalia zile kala za kitambo, but now sasa unaweza amua ni shati yako ya white halafu upige ka kitenge. Kama sasa hii nikija hapa kwa Njosewa niko sawa mimi. Yaani nikija hapo kwa nimeridhika kabisa. Naam. Yeah. Asante sana. Na kila laheri.
Asante. Na mwiroreri wa Kameme ucio ni umwe wa aria marerahira utumi wa nguo thiine wa gikaro giki ukiona ati haha hena thuti neno ngwiciria jamu ni mwagiriire muno makiria koguo hihi ni gukorwo kimukinyira oku Nairobi no uria tuguthie na mbere na gutereta na uguo niguo kuhana thiine wa county ya Mombatha andu magithiaga na mbere na kuhimbiria utumi wa nguo uria urahimbiria unduire wa Africa hamwe na unduire wa guku bururi-ini thiine wa mitindo ya kiriu utangikorwo na kiuria Njoki Mwaro kuri we wiko studio. Thengio muno Ndego wa Gathungu na nigukihoka ona guku rimwe niguthia gukakigia na urugari muno twitikirio gagitenge gagathondeka maundu niguo magagithie makiagirite na no akiona tene andu makihimbiirie muno thuti niguo gwatuika kuringana na kimathi no riu mundu ekirite gitenge ukaigua wiku na ekowe na mwendo waku mutire munatu makihanaine ni ucereirwo murata wakwa tutigane na icio cia gitenge na wendo na nguo tuhugukire kuria county ya Uasin Gishu na ruhonge rwa igoti county ya Uasin Gishu ni rwambiriirie gutambia gutafania mishemanio ya muingi ya guthomithia muingi njira itiganite cia gutwithania macira mataguthie igoti-ini mihango eno ira iratwarithio na mbere ni maabitha igoti nene mwena wa Eldoret maugite ati andu mangihimbiria ndeto eno ni mekuhota gukorwo makinyihanyihia muhatikano wa macira ona ningi ihinda riria rioyagwo ni macira magigatwithanio igoti-ini tunyitane na mwandiki witu Duncan Wanga uri uri tauni-ini ya Eldoret niguo tutaririe makiria hihi ni maundu mariku marekirwo na hihi ni macira mariku magitwithanio kana hihi kutoka idara ya police kutoka idara ya CID kutoka idara ya wenye biashara tunaita Chamber of Commerce kutoka idara ya provincial administration ikiongozwa na deputy county commissioner pia na viongozi wale ambao ni wa makanisa ambao tumekuja hapa kwa wale wanasimamia kitengo ya watoto tunaita director of children services wale wanahusika na maneno ya kifungo ya nje director of probation na pia viongozi wa mawakili na sababu yetu madhumuni yetu kubwa sana ni kutaka kuangazia jambo la utendakazi wetu kama mahakama na kulingana na sheria zetu tuna sheria zetu ambao zimeundwa kutuongoza kama mahakama inaangazia sana watu wale ambao idara mbalimbali kujumuika pamoja kulingana na ratiba ya sheria kuna ratiba ya sheria imeweka ya kutuongoza sisi na leo tumekuwa tukijumuika siku hapo saa mwanzoni lakini leo tumekuwa na kitengo tulikuwa tuna launch upya inaitwa County CUC. County CUC ni kitengo ya juu sana kuangazia maneno ya utendakazi wa kutenda haki katika county hii na hiyo kitengo sababu yake kubwa sana kwa sheria ni kuona kama waangazie sana kwa sababu kila county iko na kitu tunaita uniqueness ya kipekee kulingana na kimila kulingana na customs yao so inaangazia sana kwa kufikia wajibu wa katiba kufikia wajibu wa sheria ni nini wanaweza kufanya waona haki imetendeka uangazie maneno kama makesi inarundika sana inakaa kotini unajua inafanywa polisi ndio wanafanya investigation wanafanya uchunguzi wanapeleka kwa director wa prosecution ambao ni DPP akiangazia akileta mahakama kotini lazima tena turudi kwao walete wale washahidi sasa leo ni kuangazia jambo hili tunaweza ni swala gani nyeti tunaweza kufanya tuone kama watu yetu wasikae mahakamani miaka kwenda rudi kwa sababu wote sisi tukishikana pamoja hata ile shida kwa sababu sengine tunalaumu mahakama lakini kazi ya mahakama inategemea pia stakeholders wengine wale ambao wanasikadau huko nje lazima waungane na sisi ana kwa ana akipate kutendeka kwa sababu ile shida yetu hata kama mahakama ile miaka imekaa miaka nyingi lazima tuende baki kwa sasa ni kama body inaitwa CUC tuwaambie ndio report yetu tufanye nini tusuluhishe shida hii ya makesi kukaa mahakamani kwa muda mrefu na jambo la pili ambao tulikuwa tunataka kuangazia ni maneno tunataka kuona kwa Wakenya hasa katika chimbo ile la Uasin Gishu waangazie sana maneno ya kuona maneno ya ADR inasemwa mediation kwa itakuwa makesi nyingi
ambayo yuko mbele yetu inaweza kusuluhishwa na mediation. Iwe ni makesi ya kustaki kaburi, iwe ni makesi ya mashamba, iwe ni makesi watu wanataka urudi. Hiyo ni maneno ambao kwa sababu kila familia iko unique. Na kwa hivyo ile uniqueness ya familia wanaweza kukaa chini, wanasema mzee ametuachia mali kiasi, mama ametuachia mali kiasi, ni nini tufanye? Tusike kuleta kwa jaji wa mahakama kuu, walete tu kama step ya mwisho, lakini mara ya kwanza wajue suluhu iko katikati ya familia. Na wakileta watakuwa ile muda wanakaa miaka 2-5, hawatakuwa wanasumbuka kusema mahakama imechelewesha kesi yao. Lazima wachangie kwa maneno, kwa sababu kama watu maneno wako na shamba, tuko na registrar, tuko na surveyor na ambao wako kwa mkutano yetu, na lazima tujue tuko na National Land Commission wako kwa kitengo hiki. Lazima tuangazie registrar, hakuna suluhu wa hii shamba kabla jaji wa mahakama kuu hajaishika na kwenda kuishughulikia. So mediation ndio tunataka kuangazia sana, tuseme haki hii tuchangie pamoja. Yes. Kesi kama hizi ni kama ngapi katika kaunti ya Uasin Gishu ambao unapokea kila siku? Sasa kama sisi ile ni tulifanya census ya juzi, tuko na makesi kama 1000 hivi ambao tunataka kuangazia, ukienda rudi kwenda kuangalia kama kesi 1000. Na tena si che mwenyewe, kwa sababu ya hiyo tukafungua Kapsabet, ilikuwa jini ya Eldoret, akapeleka sasa akaifungua kama High Court mpya. Na pia tumepeleka sub registry huko Iten, ndio wale ambao wasitembee, tupunguze ile wao ambao ile cost ambao ya kuja mahakamani. Na pia wale washahidi sasa ukiwaambia kesi inakuja Iten, watakuwa tumepunguza ile ambao gharama ya kufanya makesi. So sisi kama Uasin Gishu hii, ile kitu tunaangalia ni ile kushukuru CJ, because sasa tuko na small claims court ambao tuko na mahakimu wanashughulikia hayo, na tunaomba sana, kama umeona tumeshikana na governor, tujaribu kuona kama hiyo hadi ya access to justice tuangalie ya juu sana maneno ya ADR ya aina ya mediation, na yeye amekubali. Umeona leo ametangaza kuwa kama county government ishikane memorandum of understanding na mahakamani, tujaribu kuangazia tunaweza kulaunch mediation ile alternative justice system namna gani katika county. Na amesema atapeana ofisi ya Moibeni, atapeana ofisi, so that wale ambao sasa watachangia hiyo kama mediators watakuwa na mahali ya kusuluhisha. Wakimaliza walete uamuzi kotini, sisi tuweke kidole. Yes. Na wakigwira mwiroreri ugo niguo kurathie guko kaunti ya Uasin Gishu, ugo gutikodeka ati uthie muno ginya magoti-ini niguo wone ikihoto no uthio hare hakuhi hagukorwo muno kaunti ino ya Uasin Gishu. Ndiena maingi kuma kaunti ino ya Uasin Gishu, tiga gucokia studio. Gio muno wanga na nima gikuyugire mutengerio na mutengerania gutirio tahumaga na ngikora ndu no magiikare thi maranirie manine ciro rio igoti-ini ni undu mwega na ni ikinya riega rioetwo ni ruhonge rwa magoti guku bururi-ini. Kuma Uasin Gishu tuthie ginyagia kaunti-ini ya Laikipia kuria ikundi ngurani cia mbeu njithi ni ciambitie mubango wa guthomithania mathina maria maumanaga na airetu, ciana cia airetu kwaririo na njira itari njega hindi iria mari na kahinda kao ka mweri. Ikundi citanyite gukinyira anyiti itemi ngurani muno makiria mathukuru-ini kuria ni kuo ciiko ici ihanikaga kwa wingi. Mwandiki witu Paul Mwaniki ari mwena ucio, reke tunyitanire nake imwe kwa imwe tuigue maria manathie na mbere. muno Njoroge ni ndirakwamukira na njira igwete na otoguo watariria muthenya wa umuthi ni muthenya uria mbeu njithi makoretwo makiambiriria mathomo ma guthomithia andu muno makiria undu uria wigie kahinda ka mweri ka airetu na ni ikundi ngurani cikoretwo igiuka hamwe tondu tukiririkana ati muthi uyu wa gukungwira muthi wa kahinda ka mweri ka airetu ugakorwo ugithie na mbere muthi wa kiumia no makona ati ni wega mathomo ma guthomithia kuona ati airetu ni makoragwo muno magithutukanio hindi ya kahinda gaka tukorwo tukinyitanira na Mike Gikandi uria ni umwe wa mbeu njithi aya akora gitariria hihi tutaririe umuthi niki mureka murongorerie gukorwo mwika atia nginyagia riu nginya riria tugakinyiria muthi wa Sunday tukirora haria kamera. Okay, sasa umuthi ni tole mwaito ni nditagwo Mike Gikandi wa Mucero aya umuthi ri ni
muthenya munene muno hari mbeo njithe tukigeria kweheria utiganu uria uriho ni tondu wa kahinda ka mweri kairitu aitu tukigeria kweheria utiganu uria uriho munene muno between airetu na anake. Riu tukigeria kugucaniriria na kurehe uhoro uyu umenyekane ni county na the country at large nigetha utiganu ucio ukoretwo hori uthire biu na uhoro wa kahinda ka mweri ukorwo ni uhoro wa gwitikirika thiini wa Matuura-ini maitu. Koguo umuthenya ni munene muno twina ikundi nyingi kuma all over Kenya na merehete guku nigetha tuhote kunyitanira na gwetha solutions cia uria tungihota kuherio uhoro uyu wa stigma against menstrual periods na nikio turaita menstrual equity kugeria kweheria utiganu ucio koretwo kuo society-ini citu Matuura-ini na kurehe ona athuri makorwo magi participate guteithĩrĩria airĩtu aitu makorwo matagukorwo magĩthĩnĩka kahinda-inĩ kau ka mweri. Hei maundu maya maingi nituonaga hindi ciothe ringi ni imwana muno makiria ikoragwo cigikuruhanio maundu maya muno makiria thiini wa mathukuru. Hihi ni mukorwo mugicerera mathukuru gukorwo mugithomithia nginya imwana ati kuona ati kahinda ka mweri kahinda ka bata muno hari muturire wa mundu. Ta gikundi gitu gia Diden tuthia macukuru na tugika this as education and this sensitization ni tuhakikishaga ati ona anake ri na boys ri matineherio matinatwarwo kando ona one ma participate irathi-ini icio na ungindora ni ndi mwanake na I participate in teaching ni go I will do a complete session on the same na nego fundithia iretu kuhuthira the products menstrual products na nikandu tukorwo tugika kahinda kanene muno na turathie na mbere na nikio twenda nginya kurehe ikundi nyingi tiganite itigatige imwana maundu-ini ona makorwo magibundithio nao. Mike ucio ni Mike korwo kiaraniria na uria ukoretwo akihariria gikaro giki. Karibu sana Grace guku ni kwa Kameme TV. Tutaririe tueleze labda hii ni siku kubwa na tumeona kwamba nyinyi mmeona kwamba hamtaanza pale ati kukuja kusherehekea hii siku ya menstruation. Labda tuelezeni ni yapi ambayo mtakuwa mkiyafanya, mnaangalia nini ndio muweze kufikia hawa wasichana na haswa vijana ambao ndio wako katika mstari wa mbele kuona kwamba kuna dhuluma dhidi ya wasichana wakati wa hedhi. So kwetu kama Dreams Initiative ni jambo ambalo tunafanya kila siku. Hiyo ni ile kazi unafanya ukiamka asubuhi. Hii ndio ile kazi tunafanya kila siku, kufunza vijana na wasichana kuhusu hedhi, kuhusu reproductive health. Sababu ukiangalia hii mambo yote kutoka teenage pregnancies ambazo ni mimba za mapema zinatokana kwa kukosa ujumbe na information. Hata Biblia inasema people perish because of lack of knowledge. So ndio maana education na hii masomo ni muhimu. Kwa hii mwaka tukaonelea tutengeneze platform ambayo organizations tofauti, tuko na watu kutoka Samburu, Kajiado, kaunti zote za Kenya na Uganda pia na Tanzania kuja kueleza wanafanya aje mambo ya menstrual health and hygiene, ndio tusiwe tunafanya kazi ambayo haina the community at heart, na pia kujulisha watu ya kwamba you have to do research for the people. Kama ni wasichana tutaenda kufunza, kama ni vijana tutaenda kufunza, kama tunapatiana sodo, kama tunapatiana dignity packs, is it hiyo ndio ni diao ama tunafanya the wrong thing? So tukaona hatuwezi ngoja 28 because this is periods, hedhi zinakuja kila mwezi. Kwa hivyo huwezi ngoja tu wakati mmoja tuseme ni Mei tunasherehekea alafu tunanyamaza. Na ni vyema pia tumekuwa na watu wa legislature ambao hutengeneza sheria, na pia sasa kwa kaunti yetu ya Laikipia ambayo sasa ilikuwa host county wamepledge ya kwamba watahakikisha kwamba public participation, watu wamefunzwa mambo ya health and reproductive health. Ndio ukiangalia zile karatasi za budget unaweza kujua kwamba hakuna pesa imetengwa. Watu wasipojua kuhusu haya maneno hawatojua kwamba kuna pesa ama hakuna pesa, na tukiwa na hiyo pesa imewekwa kwa budgets na governments, basi inakuwa a sustainable cause that tunaweza kufanya, kwa sababu mimi naweza saidia leo, naweza saidia kesho, organization nyingine inaweza saidia kesho kutwa, lakini sustainability inatoka wapi? Lakini government kikuja ishikane na sisi mikono, basi tutakuwa na namna ya kuendeleza programs all year long hadi tuhakikisha kwamba tuko na zero period poverty. Na labda tumeona hapa ni tuko katika kaunti ya Laikipia na kuendelea juu ni kaunti za kaskazini mwa Kenya, hasa ambapo masomo ya sodo kwa wamama na wasichana imekuwa ya chini sana. Labda mnajaribu kuwafikia kuona ni jamii ambazo ni za ufugaji na hali ya kutumia sodo inakuanga ngumu kwao.
Naam, hata maeneo ambayo Drawing Dreams hufanya kazi ni Laikipia, Isiolo na Samburu, na kwa hakika sisi hujaribu sana kupartner, collaborate, kuleta nguvu pamoja na mashirika mengine na pia professionals, individuals kwa hizi sectors, ndio tuweze ku make sure tume break hizo stigmas. Kwa sasa tunafanya kazi na youth 10,000 plus in Laikipia, Isiolo na Samburu, na kwa hizo programs hata za teenage mothers development, youth development, na ni kwa sababu tukikuwa ndani ya shule tunaona masomo inaendelea poa, lakini tukitoka nje ya shule haiendelei vizuri. So pia tunaleta hiyo community aspect ya ku break hiyo intergenerational gap, ya kwamba wazazi pia wanaelewa hii masomo, wanafunzi pia wakiendelea kusoma, ndio to break hiyo intergenerational gap. Kuna wakati ambao